Magsukol kayo mo, Tuan Alim. Jazakallahu khair. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Muna-muna itukbal na tuin kataan sa sanglitan ibang pupudjihan pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala salta salawat iban sin salam daran singkitan yu papanghu nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapuas dahin dito hitukbal na mo dahi sabing pagsarang sukul kanyo kataan amuin way nagbati laul yari bihayaon timatayng hug jimajaka atiranan singkitan yu akataan amuin yabutan sin suara sin kami bihayaon in mahuli niya itukbal na mo in sa salam-salaman kanyo kataan halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga palanggungan na mo pag-agama in amo in biasin pagkabiyak sa hansin kita niyo hawak to dumini dum jumaat hapuas isa in waktu amo in yasuku marikamu yarira kita niyo masiha amo in kitab ad-durusul muhimma li ammatil umma bihayaon ha pangadjian ikahang putagunom na kita niyo alhamdulillah amuin at-ta'addu bil adabil islamiyah amuin subay kita niyo mag-addat sin addat amuin addat hidu katu tanyo sin akamatan Islam at inira hindi magkulang maglawi subay kita niyo mag-adab sinamuin adab amuin dia akan katu tanyo sin akamatan Islam. Dahil di kabtang sin Sheikh long niya qala Sheikh rahimahullahu subhanahu wa ta'ala rahmatan wasi'a ad-darsu sadis ashar at-ta'addub bil adab bil islamiyah at-ta'addub bil adab bil islamiyah wa minha as-salam wal bashasha wal aklu bil yamin wasyurbu biha wat tasmiyatu 'inda al-ibtida' walhamdu 'inda al-farag walhamdu ba'da al-utas wa tashmiyatul atis idha hamidallah wa iyadatul marid wattiba'ul janaiz lis-salati wad-dafn wal adabu syar'iyyah inda dukhulil masjid awil manzil wal khuruj minhuma wa inda safar wa ma'al walidaini wal aqarib wal jiran wal kibar was sigar wat tahni'a bil maulud wat tabrik bizawaj wat ta'ziya fil musab wa ghairi dhalika min al adab al islamiyah fil lubsi wal khul'i wal inti'al. Amuya to magkulang maglawiin amuin kabtangan sin Sheikh hatungod sin amuin palihalan sin adab in amuin nasabot na to limabay palihalan sin akhlak. Kaya nga sabi ato ang piagbigdaan sin pagyanon akhlak iban sin adab. Ini nilang tabihan in akhlak amuin sipat sin tao in adab amuin hinang sin tao piil. Pagyanon magkulang maglabi Allahu alam. In akhlak ini amuin mahinang siya tabiat sin tao. In adab amuin laku sintaw at amuin hinang piil na sin manusia. Dahil nga sabi ato yari kita niyo hayaon ha amuin biadiin in unin adab unin mahinang nat unin bialong tabihan amuin mapatut hinangon sin kita niyo haakamatan niyo Islam amuin hindu katutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban na sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin
mag-adab kita niyo, mag-addat kita niyo, sinamuin addat, haaturan sinakama Islam. Ini ni, mga palanggungan na mga pag-agama, aun da hindi siyabot sinsik, bukunin na ini, amuin, da hindi nasadyay namuin lang tapangaddatan, atawain adab. Sa insyaAllah subhanahu wa ta'ala, iningreng ha mga maniyo, ti usyabot niya, amuin, daran sin tao hihinang dumiwan sin adlaw. Muna daing ha mga amuin laong tabihan pag-addat atau pag amuin adab hatungod sinamuin daing di katutan ni agama Islam, hagamatan ni Islam, daing ha mga siyabot niya panagnaan amuna in palihalan sin salam, assalam. Ikarwa niya wal basasa amuin sawaay mo kasintaw. Insyaallah subhanahu wa ta'ala sabuton na tumanang bukang-buk bangunin pagyanon dahin dito. Nagnaan niya siyabot sin syek palihalan sin pagsalam. Ikarwa niya palihalan sinamuin sawaay mo ka. Ikatu niya amuin bang magkaun suway 5 dapit patu, iban si mag-inom, iban sinamuin laong niya, watasmiya inda libtida, iban bangkaw kumaun, iban sin minum, subay ko bag bismillah, iban sin walhamdu indal farag, iban bangkaw maubos kumaun, iban sin minum, subay ko mamuong alhamdulillah, demikian walhamdu ba'dal utas, iban sin amuin bangkaw mamahanon agubos yato imiyang kauray sab alhamdulillah wa tasmiyatul atis ida hamidallah iban bangaon na mahanon imiyan laong tabihan alhamdulillah suway kaw imiyan laong mo yarhamukallah wa ayadatul marid iban sin bangaw masakit kampung mo, bagay mo ataway siyo-siyo na, suway ko mamisita kaniya, wattibaul janaiz, lissalati waddafin, iban sin amuin bangaon miyatay, suway ka magmuhut-muhut, tinyamakad, manguwul, iban sin amuin sumabahayang laong tabihan, wal adabu syar'iyya inda dukhulil masjid, damikyan mga adab, atulan, piil, amuin, bang magsud pa masjid, awil manzil, iban sin pabay, amuin bahay mo, kabiaksa mo, adlaw-adlaw mo suran, iban sin guwaan, wal khuruj min huma, iban sin pagguwa dahing ha masjid, iban sin pagguwa dahing habay mo, amuin adlaw-adlaw mo suran, iban sin guwaan, aw niya tulong tabihan, adab, pagyanon dito. Wa inda safar, damikyan, amuin adab, long tabihan, bangko magtulak-tulak. Babaon yan, bukon yan, intaw tahanan na siya tumulak. Aun, dahil mga hindu katutan yung sinakamatan yung Islam tulan. Wa ma'al walidain wal aqarib wal jiran. Damikyan, adab, pangaddatan, amuin, para hamaas mo, iban sin kampung mo, iban sin pangdaig mo. Pangdaig dahil di, bukon naman amuin laong tabihan kampung mula siya amu bangsa mo sa isyusyun pangdaig mo deng naman ha kampung mo bukon mo kampung kakilahan mo rin mo kakilahan bukon kamo hang kaara mayroon hang kaara makamu bastangan pangdaig wal kibar was sigar damikian amuin hatungod sin tau maas iban sin bata-bata aw niyan laong tabihan adab hindo katutan yung sin aramatan yung Islam wat tahniya bil maulud damikian bangaon piag anak suway kaw hati niya mag-congratulate kaniya tawa law mo mamuong kaw mga marayaw mabruk mubarak wat tabrik bizawaj damikian bangaon magtiaon hati niya mag-congratulate dahil sab kaw kanila wat ta'ziya il musab damikian ang mga sila amuin diatungan musiba subay kauray sa bamuin magtaasya kanila.
wa ghairi dhalika min al-adab al-islamiyya fil lubsi wal khul'i wal inti'al. Demikian long na Sheikh iban daing ha mga duwaing paray dito amoy nagkasabot yato palihalan sin adab amoy long tapangaddatan adab amoy biaut ka to taniyo sin agamatan yu Islam biya na sinamuin pag among pagsuot tamungon iban sin pag bubo sin tamungon iban na sin mga long tamag suot taon pa iban sin maghu taon pa niyan aun yan atulan dayon doon bihan amuin biut ang kato tanyo sin agama Islam aun adab dayon doon bang kita magpiil maghinang kaniya aun hinang long ta bukon na dya kita tahana-hana himinang sa inyo aun atulan guideline akarunta bang kita mabaya sin amuin aun long tabihan mahasil ta karayawan adarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iba niyan amo yanin pangindo sin agamatan Islam. Mga palanggungan sa pag-agama in sara sin Islam in siya bihan sampul na complete siya. Palihalan sin lamunlong tabihan amuin lako sin tao, piil sin tao, adab sin tao. Inyan nasakop yan sinamuin sara sin agama Islam. Sabab sampul na siya, jukop siya. Si Mampay Marikato, inagamatan ng Islam, jukup-jukupan, di siya maghajat, duwangan ganapan, damikian, di siya maghajat, amuin, dagdagan at tawahilangan. Buat malaing kaninagama Islam, jukup-jukupan, ingkatan, uno-uno, kakukunahan si manusia, muna-muna, hapagtuhan niya, hapag-ibadat niya, katan, kakahinang niya, amuin pagtug niya, pagbati niya, gumawa siya ring haway niya, sumud siya, katan, tibay huan hinang nasasakop sinagama Islam. Sa makasus sa mga palanggungan na mga pag-agama, mataod din ang mga Muslim bihayaon, sabab sin amuin, wala na sila himati marayaw sinagama nila, kamatauran, hinang nila, na-appreciate nila, kaya singuran nila, mga sila bukon Muslim. Sabab may tinakama nila, piyasaran nila. Ang kan nabihayaon, mahunit ko makato na Muslim, sa ato rin agama Islam. Sabab in agama Islam, di siya kapag kapindahan. Adapo ni Muslim, manjari in Muslim, mahinaat Muslim, pag mahapon bukon na Muslim. Sa inagama Islam, insyaAllah sambil paadlaw kiamat, amurain agama, amuin, bangunin, timurun, panabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil pabayaon, sambil paadlaw kiamat, di da siya tumapinda. Biya na sinsambat, inagama Islam, namando, nang Hindu, nang daak, amuin, himinang kita hinang marayaw, biya na sinamuin, long tabihan, mag-addat kau papagkahimo manusia, biya kay mo, mag-addat kau amuin maas mo, mag-addat kau papangdaig mo, mag-addat kau amuin sibu-sibu kamulong tabihan ha mga sila nag-uusaha, hapag-usaha, ipagtunay long tabihan ni namuin kapatut si pakanya hapagbiban hapagdarang, damikyan aun pangaddatan doon Hindu sin agama Islam, amuin bangkaw guru, mastal, iban sin bangkaw sab student atau murid, aun yan pangaddatan dahil doon. Hinduan ko sin agama Islam, pangaddatan, bangkaw kumuha rin habay mo, sumud ko pabay mo, damikyan, sumakat ka pasasakatan mo, numaog ko rin sasakatan mo, damikyan, laong tabihan, amuin, sumud ko pa masjid, gumawa ko rin masjid, damikyan, laong tabihan, amuin, muna-muna papag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hihinduan ka umat-tumat tubihan pakanya. Biya na sinamuin sa bahayang, biya dininhan tangan niya, biya na simpag-hadji, biya na simpag-puasa, biya na simpag-zakat, iban sin kaibanan ibadat. Hihinduan kita sin agama ta Islam, bang biya di ninamuin hantangan niya mat-tumat tubihan. Ang kan na mga Muslim biya kato tanyo alhamdulillah,
Di na kita niyo maghajat, ibadat, pag-addat, hakatan, amuin, pagbisara, pagtamong, hinuan kau sin agama mo Islam. Sa ima kaajay bihayaon, himutang mo sa jaha pagtamong, mataw din Muslim, in panamong niya, bukon amuin panamong hindu kanya sin agama niya. Sa in panamong, amuin, piyapa kayo niya, tawa, piyararagbos niya, hagin hawabaran niya, amuin panamong, bukon go aday nga agama niya. In agama Islam, maalum na kato tanyo katan mga palanggungan na mga pag-agama. Inini agama hati niya jukup sampul na biya na sinasabot na to panagnaan. Di na siya maghajat ganapanin atulan doon lauman niya inlingkat doon kaniya. Damik yan di na siya maghajat dagdagan hilangan indayaw inamuin lingkat niya injuk ing atin niya ing kasampul naan niya. Complete nin agama Islam alhamdulillah. Kanin Allah subhanahu wa ta'ala ay napusan paghaji sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam paruman sintuhan nato Rabbul Alamin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Siyampul na sin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin agama Islam iban sinamuin doon nagredain Allah subhanahu wa ta'ala bang hisiwin nag-agama sin agama amuin agama siyampul na jiyukop sin Allah subhanahu wa ta'ala complete inamuin nikmat sa lagu-lagu nikmat amuin yanug hara kato tanyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin amunin agama Islam. Sababin agama Islam agama nagdara sinamuin kasadyahitraan sin kasanyangan sin kasampulnaan sin kalimayahan yaon nakataning karayawan halawman niya. Ang kanna subayin kita niyo mamagbog kita niyo pag-agama. Agama tanyo Islam mga palanggungan na mga pag-agama. Mabawgbukan nato yung agama tanyo Islam bukon yung pagbawgbog biya sinamuin laong tabihan pagkabiyaksaan sin dahil kato sa yung pagbawgbog agama Islam amuin paragbuson nato insara sin agama tanyo Islam insara sin Allah subhanahu wa ta'ala muna ginawabaran nato sambil paamuin family nato iban sin kaukampung nato iban hisiw-siw na yung kataan kakilahan iban sin kataan na amuin ummat muslimin subay nato halga nin agama Islam biya sin paghalga sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kanay maksud sin kita niyo kataan biya panjari sin Tuhan nato Rabbul Alamin amuin magibadat manggayunggong agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin Tuhan na to Rabbul Alamin amuin tagpapanjarihan kato tanyo siyain nakakaingat bang unuin hikarayaw iban hikakangi kato tanyo dahil di hadunya ini dahil nga sabiat to subay tuod kita niyo amuin magad sin bang unuin bautan sin agama tanyo Islam. Hikarihil ta misal sa dyan amuin maas anak niya ingkatan kabayaan sin maas anak ikarayaw sadya sa Allah subhanahu wa ta'ala labireng sin dua maas inamuin baya niya dumayaw ipon niya sa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sa aundeng mga manusia nari kapaglukos bang siya rin mabaya si marayaw in kabayaan niya mangi baya niya na hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa tiabit siya tiawag siya tiahati siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mangi iban si marayaw supaya dumatong in waktu wayrun susunan dumatong in waktu wayrun pagtaksil adapun dumatong lato din waktu in susun si manusia la yaluman na illa nafsa wayrun blimun niya amureng ginhawabaran niya. Naray hindi mga maastay manghudna mo pag-agama siya butsinsik panagnaan daing ha mga adab amuin piil laku-laku sin kita niyo hinduan kita niyo sin amuin
Syekh piatumtuman kita nyuri siya buta kitab niya panagnaan adab na sabut niya wa minha assalam. Amo na impagpamong sin lapal assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah amuin. Pagpamong sin daing hambuk sibu da kakilahan niya iwan sindi niya kakilahan subay siya imian long ta assalamu alaikum amun atin saplagon sinamuin kita niyo biha namun pagsalam siya lami sin daing hambuk wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw amuin salamun sin pagkahimo atin niya in hibalik mo kaniya biasin salam niya atau palabihan mo siya sa inlabi maraya mo laong tabihan amuin palabihon maparing sinamuin kabtang niya amuin bang siya imian assalamu alaikum sambungan mo sin wa alaikum salam wa rahmatullah sa mamarahina inimian ko lang mo iyan kau atau apiamungan kau atau sialam kau sin pagkahimo laong na assalamu alaikum mamarahin natin imian kaulong mo wa alaikumussalam sabang mo pialabi amoy atin labi abdal dahil ito naray hindi mga palangungan ng mapag-arama dahil mga amuin addat amuin haaramatan ng Islam sa rayaw-rayaw amo na yung pagpasaplag sin pagsalam siyalami sababi nini wayroon dahil mga Muslim in bang sila nagpataod sin pagsalam sialam hiantara nila hindi humukot yung pagtaymanghod yung pagkasi iban sin paglasa iban sin paghambuok nila sabi hayaon amuin misan intao di misan sumalam suway niya dya kakilahan atawa aun waktu di na maingat sin salam yung mga kaanakan si Muslim bihayaon sabab di niya nala kaingatan amo rin kaingatan nila bang dumatong bang mahinaat good morning, bang mahapon, good afternoon, bang doom, aw ni sabya. Laong tabihan, amuin, ipagkakabtang nila bihat ko. Aun hadis, sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in, idha fa'altumuhu tahababtum, absus salam, bainakum. Akan pagsalam siya lami hantara sinamuin biya katutan yung Muslim ininihi kakusog sin pagkasilasa ikakusog sin paghambuok ikakusog sinamuin laong tabihan sin pagtaymanghod iban dahil mga alamat sinamuin aw pag-iman sin tauyan sabab hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim hadis dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu la tadkhulul jannata hatta tu'minu tinyawayruun makasudsul ka amuray mga sila amun taga iman sabab bang iman mo na malayo ko rin hasul ka wala tu'minu hatta tahabbu damikian di masampul na impag-iman sin ambuok dahil katutan nyo, wang kita nyo rin maglas aliasahi. Awala adullukum ala syai'in idha fa'altumuhu tahababtum. Laong na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabaya kakamulong na amuin. Panduan ko, amuk parakala, bang nyo mahinang magkasila sa kamu. Absus salam bainakum. Subay laong nabihan, pasaplahon niyo, impagsalam siyalami, antara niyo, laong nasin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun ini in subaya mo in laong tabihan praktisun sin mga biakato Muslim dahil naman hakasibi-sibi pa sambil palumaggo in amuin magsalam sialami. Sababing pagsalam ini amuin ini inamuin dahil hindi inahabukin Muslim sibu dakaw tausog, bukun tausog, Arab, bukun Arab, milikan katan, nahambu kita niyo, banghangan Muslim, lapal, assalamu alaikum. Dahil doon hatin niya, dahil mga sifat sin Allah subhanahu wa
wa ta'ala kasadyahitraan kaymo kaniyo way na dumayaw amuin kabtangan amuin hitukbal mo papagkahimo pa kakilahan mo atawa di mo kakilahan kakasi mo atawa bukod mo kakasi imian kau kaniya kasadyahitraan kaymo iwan sinamuin barakat iwan sin rahmat niya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dengan mga panghindu kato tanyo sinakamatan ng Islam inamuin subay pasaplagon patauron in atawakan aplayon amuin mag-adab kita niyo magpiil kita niyo amuin hinangon nato lako nato atawa tabiat nato in amuin patauron in pagsalam sialami antara simbiak kato tanyo Muslim amuin ato in amuin panghindu kato tanyo sinakamatan ng Islam amuin addat hipa-apply kato tanyo na rin di siya butin syik panagnaan at tungod sinamuin laong tabihan palihalan sinamuin pagpasaplag sin pagsalam sialami dahil di rin ang mga sabot niya laong niya bihan wal basasa iwan na sinamuin suway in biya kato Muslim amuin mag-adab siya sinamuin aun pagkasawaay mo ka atawakan subay magsipat siya sinamuin long ta amuin sawa ay mo ka pamayhuan niya bukon siya amuin diuruwalan niya astulan atawa nagpaastul atawa nagpangi sinamuin bay pamayhuan dahil di hati niya subay aun sawa ay mo ka sinamuin pamayhuan sinamuin Muslim sabab ini ni dia akan ini kato tanyo sinakamatan ng Islam amuin bukong kita nung nangingirog papagkahin nato manusia sa India akato tanyo amuin asawahon nato in ay mo kanato supaya long tabihan amuin marayawin amuin pangatod kato tanyo sinamuin pagkahin nato manusia biya kato sabab inlingkat si manusia bang doon masawain pamayhuan niya sabi hayaon dahil nga mga amuin lima yung nakita niyo pa pamando sinakamatan niyo nagpalingkat imano siya katan sin pamayhuan niya bukon sawaay mo kay namuin pialingkat niya nagpalingkat sabab sinamuin mga artificial mga make-up kaginisan niya ang katan mayroon na po siya to katan mangiinamuin addat mo misan na kau amuin nag-apply sin amuin pagpalingkat pinakamahal ka pagpalilingkat bang muri parayaw nin addat mo bukon dato malingkat pangatod sin agama Islam sabab long tabihan in agama Islam hiduan kau bang biya din hini pagpapalingkat doon ha ginawa mo lahil iwan simbatin mo mayroon sa niya long ta labi na apdalin na mo in bang kadukangan pa si mga bihato sa bangina mo in imano siya bihayaon yari kita nyo hazaman amuin timaod na in mangi addat sa timaod di sabihin magpalilingkat at sinamuin pamaranan simpamayhuan sa inamuin pagpalingkat pagyanon amuin di akan kanya sinakama Islam amuin malapay impagkahiniya sinlingkat niya amuin at tinalawa dahil doon kato tanyo katan kanyan akamatan ng Islam di pagpabugto impagpatumtumpiatumtumi antara sinamuin magkahi Muslim sibu-sibu naon hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab pangannal si mga manusia in amuin long tabihan pag sawa ay mo ka uyom katawa pagparayo sin pamayhon papagkahi ininireng ha mga long tabihan addat atawa wayron da makaan niya ununo inireng ha mga karayawan miyarayaw sin agama Islam ang kanyan junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis dengan Abu Dhar radhiyallahu anhu riwayat dengan Imam Muslim la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq di kau manjari amuin
sibi-sibiun mo hinang marayaw. Di man jariyat tuliangan niya tukato tanyo sinaakamatan Islam mga hinang marayaw amuin misan siya sibi-sibi amuin sibi-sibiun mo. Dahil di walaw antal ka akaka biwajhin tal. Misan amuin bang muhipagbak intay mahud mo Muslim pakitaan mo sinamuin sawa ay muka mo ingat rin ang mga karayawan na sa lagu-lagu. Ang kan na suway Muslim magsipat siya sinsipat amuin sipat marayaw, amuin aturun sa siya sin pagkahiniya at niya makabak na ibadat karayawan ni namuin pagkahiniya bukon makabak problema, makabak astul, makabak dugal, makabak amuin pagduarwa, pagkuto-kuto, pagguni-guni inyat to suwayat to aniban sinamuin laong tabihan Muslim pakanya-pakanya. Sa bangkaw nagpakit asimbayho mubukon na sa marayaw adakala maun na sabi na mo in pagbisara, pagdara, bisara, paglimot, katani na ginis na sumudin na mo sa itan. Dahil nga sabiat to, biya na sinamuin sawa ay muka, ininiri, manjari amuin hibin na to, saran na to, iniray nga mga hinang marayaw, amuin suway, aplayon, paragbuson, sin pakanya-pakanya rin kato, iniray nga mga atinya, hinang marayaw, miyarayaw sin akamatan yung Islam. Puas dyan ito mga palangungan ng mga akama Islam. Nasabot sin Sheikh lang niya wal aklu tinya wal aklu bil yamin wasyurbu bil yamin. Amoy niniin bang kita magkaon subay 5 tarapit patuuin ni pagkaunta. Damikian bang kita mag-inom amuin 5 tarapit patuo ini pag-inom ta. Ini ni dia akan kato tanyusin agama Islam. Dahil di kato bang kumaunsin tuo pagput sin baso ini pag-inom lawa. Ini yan amuyanin laong tabihan dahil nga mga atulan bukun marayaw. Sawabin agama Islam hinduan kita atungod si magkaon iban sinamuin mag-inom bangkaw kumaon 5 mo rapit patuwa tawatuo mo minum kau tuo mo rin sabihin pag-inom mo aman hindi akan sinakama Islam na hindi kakabiyaksan niya kato bang nagkaon sinto pag-inom niya tulawa inyat to akan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na sabut hadis laong niya as-syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi angkan nakita tiagahan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab hipapasulang kato in syaitan hipapasulang ka to in syaitan sabab long na in syaitan bang siya magkaon iban siya mag-inom amuin lawan niya in akamatan ng Islam dahil mga amuin long ta sarayaw-rayaw antangan niya sarayaw-rayaw atulan niya biya na sin syaitan amuin siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala innahu lakum aduwwum mubin bunnal to din syaitan yan amuyan in ato niyo salama-lama ato niyo sa mata-mata inyan dia kita niyo sinjunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama kakahinang hipapasulang dahil nga mga amuin piyasulang kato tanyo sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakahinang sin syaitan biya na sin pag-inom iban sin pagkaon hakan na dahil di laong niya nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil akli wasyurbi bishimal bunal tuod in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam liang kita bang kita kumaon iban sin mag-inom sin lawata akan na long niya wa akhbara anna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi sambil nagbayta in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunal tuod long ng syaitan bang siya magkaon iban si mag-inom magkaon siya sinlawan niya mag-inom siya sinlawan niya wa man ya'kulu bishimalihi fahuwa mutashabbihun bisyaitan
hisiyo-siyo inamuin, nag-inom, nagkaon, sinlawan niya, simingod siya saytan, naman natin, banda kato taniyo, sinjunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkan na, dahil mga pangadatan, amuin, hindo kato taniyo sinakamatan yung Islam, iwan kaingatan mo magtuim manusia, in siya amuin, nag-apply siya, naghihinang siya, atawa nag-addat siya, nag-adab siya, sinamun adab, sinakaman niya Islam, hapag kaunhad jay, hapag inom, kaya nga tamo ni mano siya, in tao. Bang siya mo bunal tuod Muslim, nag-aakama sinakama Islam, at niya, bang siya kumaon, kaya nga tamo siya magtuy. Minum, kaya nga tamo siya magtuy. Nabanga mo in tao, wayroon da paruli niya sinamo in panghindu sinakama niya, ang kanna, di mo kaya nga tanin tuon ewan sinlawan niya, impabuli niya, mo rin pasimud niya. Impasimud niya, mo rin pabuli niya. Mo rin paharapan niya. Amo at yun din ang mga yung tabihan, impamalano, amo rin pamalumi. Impamalumi, amo rin pamalano. In akamatan Islam, dukaing inamuin. In matto, amun ini. In mari, amun ini. Ang kanin akamatan Islam, kulang da kumanin namuin hatihon na to, yan na complete na katantan. Ay nako mag-asubo sinamuin wisdom sinamuin ununo kataan hindi akan iban siliangan sa bangaon liangan ani binasadya bangaon di akan hinangan nasadya amo yan inamuin rules simbi akato taniyo manusia Muslim akamatan Islam amuin syara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Demikian mga palangungan ng mga pag-akama, sabut sin Sheikh, wat tasmiyatu indal ibtida, walhamdu indal farag. Demikian laung na, bangkaw tumagna, sin pagkaon mo, mamuong ko bismillah, bukun na lang mo bismillahirrahmanirrahim, jukup na bismillah, amo at tinamuin, kaya singuran taiban sinamuin dia akan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ni hapagkaon dia kita mamung kita bismillah, cukup na bismillah, bukun na bismillahirrahmanirrahim. Senda akan ka to tanyusin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkaw kumaon atau aminum mamung kau bismillah, pag ubos mo kumaon imyang kau mamung kau alhamdulillah, pag ubos mo minum. Intao subhanallah tinya kumaon sin nikmat sin Tuhan, kansuban sin nikmat sin Tuhan, dumayaw parasahan sin nikmat sin Tuhan, wayroon da pagtumtum pa Tuhan, wayroon da pagsukur pa Tuhan, wayroon da katan. Amo natin manusia, amun wayroon sipog pa Allah subhanahu wa ta'ala, inyan nasabot na to, pangadyan na to limabay. Amuin, subay kita niyo Muslim, aun kasipog niya, muna-muna, hati niya, in kasipukan niya, amuin Allah subhanahu wa ta'ala, buko naman pagkahinya manusia, nasabot na to yan, amuin pangadyan na to limabay. Dahil nga mga amuin manusia, wayroon na sipog patuhan, dumadlaw, kimakaon, miminum, sinnimat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa wayroon na pagtumtum pat Allah ta'ala, wayroon na pagsukur patuhan, wayroon na katan, kumaon, minum, matug, magbati, magkatan yan to. Nag-amulahi sinamun ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa wayroon na pagtumtum, wayroon na pagsukur, amo natin sangingi, sa wayway sipog manusia inamu imbihato. Akan na rin ang mga adab. Dahil ang mga adat lako, inya magpiil, mag-adab kita nyo sinadab. Amuin, hindo ka to tanyo sinakama Islam, biya na si mga pagkaon sa butsin Sheikh, magbismillah kita niyo, wang kita niyo kumaon. Pag-ubos na to kumaon, atawa minum, wang kita niyo kumaon, minum, bismillah, pag-ubos kumaon, minum, imian alhamdulillah. Amin at tinday nga mga adab, long tabihan hatungod sinamuin pag-inom iban sin pagkaon. Ang kanay namuin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin hapagkaunan kung bata-bata doon nakaalop kanila iyan niya liyagulam sammillah wakul mimma wakul biyaminik wakul mimma yalik. Ini rin nga mga adab amun hindo sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkaw nagkakaon aun iban mo
aun ni adab amuin hindu ka to tanyusin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil di aun hambuk bata-bata doon pagkaunan lang nasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya gulam, ya kolong na mangbiya ka to uto. Bangkaw kumaon, pag bismillah kaw. Salta amuin bangkaw kumaon, ini pagkaon mo amuin tuo mo. Wakul mimma yalik. Bangkaw kumaon, inamuin puton mo amo din hatungod mo. Bukun maglakson lima mo matumaribihan na amuin long mangbiya di ka to bandiha. Nataw ha mga layaon. Bangkaw kumaon, imputon mo, lamay iban simbukon, amo din hatungod mo. Matundeng ha mga adab. Hindo ka to tanong sinara may Islam. Bukun sambil hatungod sin kaibanan, abuton mo pamatubihan. In panghindo ka to sinara may Islam, bangkaw kumaon, magbismillah kaw, iban sin hinipagkaw muto mo, iban sinamuin bangunin hatungod mo, muna sadyan abuton mo. Bukun magkatumarin lima mo nag-iilagad dya ko sinamon bukun yaon na ha tungod mo. Yato din ha mga laong taada bukun panghindo sinara mata ni Islam. Ang kanna aun pa hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abd an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmaduhu 'alayha. Aun hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abd an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha. Ini ni hadis sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunnal tuudin Allah subhanahu wa ta'ala karidaan niya inipon niya amuin bang kumaon sin pagkaon nagsukur Allah subhanahu wa ta'ala atau pag-inom minum siniinuman salta namung nagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy atuin dahing mga laong tabihan bang kita kumaon subay roon inamuin adat sababin niya dahing mga nikmat sin Tuhan Rabbul Alamin pila sa manusia atin niya way nakaon natawa bang kauri makakaon hinangan kau sabab di kau makakaon sin pagkaon ang kana himpagkaon long na Imam Ahmad bang napun inamuin upat parakala iyan dahing mga laong tabihan dumayaw yung pagkaon yan, inshallah magbarakat yung pagkaon. Bangyan kaniya in pag nasabot mo, yatum tumamin Allah subhanahu wa ta'ala, hapanagnaan kau himaon, salta haynapusan nakapagsukur ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, salta yung pagkaon yan mataod, at nagsasaw-saw, waka na min hil, iban damikyan, bangin pagkaon yan halal. Amin at hindi nga mga saraw-raw pagkaon. Buko na mo masarap di asin na mo di kato. Yung saraw-raw pagkaon, bang muna po ninupat para kala yato. Bukon lang mo masarap, bihay ni asin na mo pagkabiaksan sinda hindi kato bihayaon. Sa saraw-raw pagkaon, bang mo kya bismillahan na panagnaan. Kya pagsukulan haynapusan. Salta kya pagsawsawhan, iban sin halalin pagkaon yan. Amo natin saraw-raw pagkaon amuin makaon sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ang kanamisan ng pagkaon subay raon adab atulan niya amuin agarunta amuin hindu ka to tanyo sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di nato pahil-pahilon inamuin yaong kawhalamisahan inialop mo di mo kaingatan inhipag-inom lawa inhipagkaon nalawa ini pag inom wait di mo na kaya nga mangunin atulan sabab ilong nila marayop nalabi-labin hama jaman bihaya una mo in aun pagsuro aun pagkuan na manjari resab komisan ko nagtusuro to ini pagsuro mo ini pagsungit mo di ka magsungit sin impagyan dito magsungit sin lawa magkaon sin lawa amo yato subay to ini pagkaon ini pagsungit amo tindakan amuin adab hindo ka to tanyusin ara may Islam amuin adab alawm sara amuin sara
sinagama tanyo Islam. Pagkain kita niyo, nag-aagama sinagama, sampul na jukup, laong tabihan, sarayo-rayo pangadatan, atulan yaon kaniya, nasubay na to paragbuson hati niya bang kau kumaon, kaingatan kau ini kau Muslim. Amuin hapagkaon mo sadya, kaingatan kau ini kau Muslim, amuin nag-aagama kau sinagama Islam. Nabihayaon, makita kau tao, Muslim, di mo kaingatan Muslim. Sabab may ita, hapagkaon sadya, kimaun way pag bismillah, yung pagsungit, di mo kakuanan, yung katan, way ununo. Kung makaubos, way ron alhamdulillah, way ron doon katan. At tiniyabi, ada sinamong dukayong bihayaon, sabab sinamuin kakulang simpang hati na to haakamatan yung Islam. Iban amuin, di kita niyo magparuli sinagama Islam. Iban, sabab sinamuin, way roon palihala na to agama, way roon paruli, way roon halga, way roon katan. Dumagbus da ginahawaran na to, misan yung pagkaon, yung pag-inom. Di dumagbus kayo min agama Islam, inatulan. Ini kau, bang kau Muslim, bunal, real, amuin nakahati kau sinagama mo, amuin nakahati kau Hindu, kayo mo sintuhan mo. Intao bang kahinduan sin manager niya, sin director niya, sin master niya, di niya kalupahan. Sa amuin, Hindu kanya sintuhan niya Rabbul Alamin, atasan singkatan, makhluk ya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, di niya dihilan waktu, di dia dihilan paruli, di dia dihilan halga, di niya dihilan amuin long tabihan, lagu. Sabang panghindu sin kaibanan, di niya kalupahan. Amun natin long tabihan, sawayway na sipug mano sa embihato amuin maluman siya pagkahi piapanjari biya kaniya di siya maluman hanag papanjari singkataan piapanjari amuy at tulong tabihanin suway na to palihalaon inamuin pangadatan hindu kato tanyo sinagama tanyo Islam mga adab dayon na to maksud dito paragbuson na to ginawaran na to magaddat magpiil palangay kita niyo sinamuin palangay amuin adab hindu kato tanyo sinagama Islam amuin ipapa-apply kato tanyo sinagama Islam sabab yarin karayawan kaya ingatan singkatan ing karayawan katan ing pagdunya ing pag-akhirat ing katan yari agama Islam sa bihayaon sabab sinamuin kakulang simpanghati nato iwan simpanghalga sing kita niyo agama tanyo Islam kiyawin kita niyo singkatan amuin manusia amuin ato yung sabab sinamuin bang may kita niyo nabihay ini insyaallah subhanahu wa ta'ala patubtubon na muna sa jaray dito magsarang sukul kami kanyukatan hamuin yari biyaw na tiranan timataying hug dimurungog magmaap kamo bang aun mga kabtangan namo wala imamo hinyato kamo sadya bangaon imamo hinyato baha topik iban amo atin subay akaron sing kita niyo pakanya muna amunin baran namo mahuli hitukbal namo in pagsarang sukul kanyo katan lapal long tabihan ibalik namo in sa salam-salaman kanyo ibang pagsukul halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.